Nikizem Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi phutha, subscribe kwi-channel, ulike i-video, ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi mangifaka i-video kule channel, wena-ke bese uthola i-notification, then ngokushesha-ke bese-ke uyangena kwi-video uyayibuka kwi-Trend TV. Siyaqinisekisa ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolo suku. Ngaliza kwethu kune-video, i-clip nje encane engizoyishare ngenhloso yokuthi abanye benu bathole isifundo kule video le engizoyifaka njengamanje, especially kubantu besifazane. Kule video-ke bafethu siyabona-ke owesifazane ekhuthuzwa, angazi noma isemabhenki laphaya, kodwa ngicabanga ukuthi nje esinye-ke sey'tolo ey'semadolobheni. Siyambona ukuthi-ke lwasisi lowaya kubonakala-ke kunowesilisa eceleni kwakhe. Ngicabanga ukuthi-ke uzosenza umuntu nje oze ngobungani, kanti inhloso yakhe ukuthi akhuthuze isikhwama sikalwasisi. Le video-ke bafethu ngiyithathe ku-Facebook, ngokusho kwabantu kuma-comments ngendlela abayibuka ngayo bona ivideo, basola ukuthi lo bhuti lo nangibhuti omkhaba okuyena ukhuthuza lo sisi. Ngenzeka ukuthi-ke usisi mhlambe umsabisile, wathi make wamemeza nje ngizokudubula what. Kodwa bafethu ngendlela engimbuka ngayo usisi, ngibuka nje ubuso bakhe akakhombisi ukuthi ngabe umuntu osesatshisiwe, nje ubuso bakhe uyabona. Ngicabanga ukuthi lo wasisi lo wabhuti uze nje njengomuntu ongazilo ngobubi, either ngendlela engibona ngayo mina, mhlambe-ke ucele ihage, wangalinda nokuthi aze athole imvume, kodwa wabe kube ngathi uyamhaga usisi, naye-ke wanganaka, wase-ke efaka isandla esikhwameni, wase-ke evuka nalokho avuka nakho. Engicabanga ukuthi-ke ifoni, because nina abantu besifazane most of the time amafoni niwafaka ey'khwameni lezi eniyilengisayo. So bafethu like ivideo, usubscribe kwi-channel, ungaphinde-ke ucommente futhi kwi-comment section ungitshela ukuthi wena ngokwakho ivideo uyibona kanjani, ngabe usisi usatshisiwe okanye nje uluthekile nje. So bafethu-ke le video iyisifundo kunina amantombazane kakhulukazi, ukuthi edolobheni umuntu osuke efika kanje ezenza umuntu oze ngobumngani, suka eduze kwalowo muntu, ungamvumeli nje aze afike qathatha emzimbeni wakho. So bafethu ngicabanga ukuthi-ke ivideo ibe isifundo bafethu. Asihlangabezana kwivideo elandelayo.